Sanibonani guys, igama lami nguBalungile Mandisa Thwala, oyibiza ngoManyemba Omhlophe la ku-TikTok. Akukuningi engizokusho namhlanje, into engifuna ukuthi-ke siyazi sibhalansisane kuyona la, si-understand-ane bakwethu njengabantu abazane la ku-social media. Lithi elami, mina personally, angikhulumeli wonke umuntu onebala elimhlophe onjani ngoba ubuhlungu mhlawumbe sibuzwa ngendlela engafani, kodwa mina ngithi mina Balungile Thwala. Akekho noyedwa umuntu ku-social media ongibiza ngamagama anzima la mhlawumbe isho wena shawa, wena zindodla, ngingazange ngize ngisho lento, bese lowo muntu loyo ngithi mina usengiphathe kabi kangangokuba ngisafuna ukuthi ngihlanganise naye. Mina ekhaya ngikhulile ngingedwa kababa wami, ngingedwa ekhabo ma, ngingedwa kuma extended families. Akekho noyedwa wangikhombisa ukuthi ngihlukile, indlela engikhule ngayileyo. So angeke ngize ngithusa into engakhulanga ngayo manje ukuthi nina nine-mentality ebhedayo ukuthi mhlambe ngoba ngimhlophe warawara. Mina ekhaya ngiyazi leyo nto, and akekho umuntu ongashintshi indlela engiyiyona njengamanje. Ayikho into engangiphatha kabi mina engashiwo abantu baku-social media ngibala lami, sengisho ngelami-ke. Ekhaya bangenzelanga nzima ukuyi-accepta ukuthi ngimhlophe ngedwa, abazange beze bengenzele nzima. So angeke-ke Nkosi yami ngize ngithathe amandla abangaka ukuthi bengangikhombisa ukuthi ngimhlophe ngizowadicilela phansi ngenxa yabantu baku-social media lutho khehla. Ngeke mina umuntu engangibiza nganoma yini athandayo ukungibiza yona, mina I can stand up for myself. Ngikuphendule kuma-comment, ngikuphendule nje kuma-comment kahle futhi ngingalwi nawe, uyabona. Hayi futhi ukuthi ngaze ngenze ividiyo ngithi le comment le angiyithandi. No, ngeke ngize ngikwenze lokho. Cha, ngizobhala nje ku-comment section ukuthi lalela-ke lento osungibize ngayo angiyithandi, kodwa ukuthi mhlawumbe sengangiphatha kabi ukuthi usuku lami selonakele selishintshile, angeke ngize ngiyenze leyo nto. Mina Balungi sasho namanje ayikho into eyosho ku-social media mhlawumbe usungasho okunye. Awuma uthi mina uzongidelela ngokuthi ngimhlophe, ngiyazi nje ukuthi ngimhlophe, ngiyakwazi. Hayibo uqala ulishiswa ilanga, ubona ukuthi angikwazi lokho ngoba ngiyakwazi, yikho nginama-sunscreen ngigcobe. Hey wena ngizokuthiwa ndiyakhanya ebusuku, kulungile. Angeke ngize ngilokho ngiyichaza kaningi Nkosi yami ebantwini, angithi mina iqiniso ngiyalazi. Ayikho nje into engangiphatha buhlungu. So kahle kahle mina ngifuna ukuyela la ukuthi Nkosi yami asifani. Uma ucabanga ukuthi-ke ngiyazwela mina ngebala lami ukuthi manje-ke sengiyolokhu ngihambe ngibhala kuma-post ukuthi-ke uba ne-albinism, mina ngiyisoli ngebala lami. Ngobani? Ngayi-accepta ngendlela elula. Ney'ngane esikoleni zangicwasa, zangenzani, akuzange kungiqulekise lokho. Angizange ngize ngifise ngisho ukuyeka isikole, ngaqhubeka nesikole ngaqeda. Ngafunda ema-normal for 8 years, nama-normal learners before ngize ngikuma-special school. Nakhona hhayi ukuthi mhlampe nganginenkinga yini nokuma-normal school, cha. Futhi angihanjiswanga ukuthi zaze ngidelele iy'ngane. Mina kade nje ngase sengiyitshile kwayise from Brio ukuthi akekho umuntu oyongenza ngifile bad ngebala lami. Ngoba mina mangihamba nosisi wami etown, sisi wami omdala, uthola ukuthi umuntu uzongibuka athi-ke hayibo yindaba umbukani kangaka, awumazini. Ngiyethulele mina, angithi yabo ngiyazi ukuthi bakhona abantu abazongivikela, bangivikelile ngisayingane, ngimdala manje, and ngenza into ethi mina angisoze ngacwaswa umuntu wangaphandle ekhaya bengazange bakwazi ukungimela ngisayingane. Mase sengikhulile mina ngizobe sengibihlekelana, sengidabukiswa ama-comment la ukuthi-ke mhlophe angazi onjani njani. Ngiyazazi ngimhlophe bakwethu, so relaxani. Ngeke mina ningiphathe kabi ngebala lami. Ngiyazi, ngazi okudlula nina, ngazi kakhulu okudlula nina, cause mina from birth till now ngazi ukuthi-ke ibala lami linje. Niyobani nina? Cause nina nani niyazi from birth to till now ukuthi nina nimnyama, niyamadakhi, nama-yellow bone, ninjani njani. Nini enizaziyo. So awukwazi ukuthi mfethu ungafika lana kwi-comment section yami uzocwasela Nkosi yami uBalungi, nganandaba. Anginendaba guys, deep down indaba nje anginayo. Inkinga isiyosala nawe-ke, mina personally anginendaba.
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangisesilaphana ku TikTok ukhuluma nalabantu labahlezi ba comment into leti bedzako kuma videos akhe ba comment into leti ngasemnanzi into lokumtshela ukuthi ya utindo odla uyini bamtshela ngeskin color sakhe as if like akasadi. So uyasho nje ukuthi inkosi yami yena ukhule ekhaya ukuthi abamyeni lativa hlukile ukhule nabantu abamvikelako so ngeke azayoviswa buhlungu bantu baku TikTok ukuthi vele baze bamoshele langa khale owati valele endlini ngokuthi ngoba wona ucomment into lebhedzako ku video yakhe. Guys, some people are just so heartless, man. Some people are just so heartless. Abaqabang before bayibhala into abaqabang before bayikhuluma into. Imagine if this was your daughter bongathanza noma bambeta ngetinto odla bambeta ngemagama langase right. Like I really don't understand why bantu banenhliziyo letimbi. I mean, it doesn't even cost a thing to be a good person, to be like humble. Ukhone kukhuluma amagama lamanhle ebantwini. I like spirit sakhe mina ugel makasho ukuthi Nkosi yami akumthinti nje nzawo nyikazenda ivideo athi uyabona nje le comments lena lo muntu webhali. That's the spirit Mogela, that's this spirit. And bantu bangabona ukuthi awungenelani nabo baqine abantu babhoreka bangasakhulumi nawe bandlulele phambili because what do you mean you'll always have to remind me of something lenginayo ngitalwe nginayo uma ukhuluma ngayo nje ukuthi shuki because vele I've always been like this is the life I know. So nje right gele makathi yena akangenelani nibantu labamtrekete ngudlento okuqhumana. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Bye bye.